bafowethu nithi nibonile nje bakwenzekeni kwaXhosa kumhlaba kuGompo le eIslandani izolo ningekeva ngami anikeva niksi nina ekhaya mina ndingabethwa xa ndingalibala ukudlulisa ukubonga kubafowethu baseNatal hayi ndingabadela abafowethu bakwaXhosa hayi bafowethu ngicela ukudlulisa ukubonga kuphakela umthakathi phakela igqwirha umphephethe umnyambo uphathiti wena wadla nodadweni wajike wathi udadweni akanayo inyongo wena wadla nodadweni wajike wathi udadweni akanamhlehlo kanti hayi udadweni akanamhlehlo unesibhakabhaka hayi bo ndingamyeka ngumfana kwamacingwane uphakade hey bafethu into abayenza kwaXhosa akekho umuntu olinguni ongakange abe moved by what they did. Uyabona ke bamaXhosa athini amaZulu athini hayi andingeni mina angeke nje uzundive futhi ngaphezulu ndisithi hayi amaZulu athini hayi amaXhosa athini niyazi ngoba ngisiduko sami siyabadibanisa nanti ngutolo uZulu udla ngamandla so angikwazi into abandibe ngisithi hayi ubani bathini hayi ubani bathini hayi bafowethu into abasenzele yona sithi izandla zedlula ikhanda siswele imilomo eliwaka ke phofo bhuti bethu singabeyi ngoba nini kwaXhosa sinayo lanto okupha umuntu imbeko coming to abafowethu bakwaXhosa obhuti bethu bakwaXhosa bafowethu siyacela ngokukhulu ukuzithoba le eyenzeke pha sicela ingaphinde iyenzeke. Two things will happen. Either xa kukhona into abakuthiwa tsiu nizawusabela nidele yonke into beniyenze ngabe benibhizi ngazo because it's not like bona azikho into ezibhetere ngebe bezenzile but baye badela zonke into zabo bathi bazoncedisa nina abanye benu bafika beningekho so in future uba ngaba kumele ucele ilifa emsebenzini you will do just that. Nyanzelekile into basenyusa ikawusi zethu right now or else uba ngaba niyabona into ba ikawusi zenu azikwazi ukwenyuka azinga phezulu siyanicela abafowethu into ba nina nyawusheka nabantwana ezindlini gada abantwana sinithulela iqhiya zethu sithula ifaskoti zethu namaJeremiah nezikede nelokho zenu nyawusheka ninxiba zona nisiboleka ibhrukwe zenu nisinike isijulela amagqola nenduku zenu sihambe siyosebenza thina ngaphandle because into singazuyivuma into yoba izwe lokhokho bethu lijike lihambe kuthini kudlalo ngalo okanye kufika liphiswane ngalo okanye lithathwe ngabantu bokufika njengoba ngendlela bazama kwenza ngayo siyala thina ngezolo asinalo lenye ilizwe asizimiselanga into yoba thina sizahamba siye PPP sinathi sibe siyobizwa into yoba singabantu bokufika. Siyacela ngokukhulu ukuzithoba leya into bafowethu sicela ingaphindi seyenzeke singadeli ke phofu abo bekhona sicela ukudlulisa ukubonga abafowethu nakuni into yoba nje sibonile umsebenzi omhlo owenzekile umsebenzi omhlo oncomekayo nize nale futhi nisijwilijwici ngendawo yenu nale ningalinge nivume ngezwe lokhokho benu siyabulela kakhulu ibinhle into eyenzeke pha bafethu uyabona bona masingayizolo basixelele bathi basendleleni ezayo batsho noba sebehamba phi bathe xa sebefika hey bafethu wenyuka uphakela umthakathi ngapha uphakela igqurha besenyuka ngapha hayi umfana kamacingwane wabesiza yabona bathi apho bedibana khona hayi kwadabuka ibhayi madoda hayi ndathwala izandla enhloko hayi ndabona bakonyakala ukuhlala ke ngoku hayi benyuka nabo sebehamba namakhosi kuyapho bezafike bathethe khona uyabona bathe xa befika apho there was a moment whereby I was moved and andibona into yoba uba ngaba wonke umuntu obeyibukele lanto umuntu wakwanguni angiqondi noba ukhona umuntu ongakange abe moved by lanto yenzeke pha bathe sebexhawulana madoda phakela umthakathi exhawula ubhuti wethu kwaXhosa dathi hayi bafethu ibinhle lanto leyana sicela ke ngoku into yoba le eyenzeke pha ingaphindi phele.